Alright, with this message ngifuna ukukhuluma ngaphansi kwesihloko lesithi uma uyi-Christian levume Kristu Jesu unepower. I know ukuthi liningi lebafundisi namuhla linokuthicha ngemandla uNkulunkulu, but lithiche ngemandla uNkulunkulu in a wrong way. But ngifuna ukuvetela lento le usheshe understand. Uma ufunza encwadini ya Acts chapter 1 verse 8 uthi Acts, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon your life. You shall receive power, but when the Holy Spirit has come upon your life. So kunemandla la utowa receiver uma Moya Ngcwele afika elifini yakho. Ungakhumbula ngiJesu lokhuluma lamavila. Jesu utshela ama disciple akhe lang 11 seka 11 manje siyakhumbula ukuthi Judas Iscariot ufile ucommit suicide. So na 11 ma apostles. Utshela le 11 apostles ukuthi niyomukela amandla uma Moya Ngcwele afika kini. Siyakhumbula ukuthi ma disciples aJesu, the word disciple lisho a follower. So ma disciple aJesu, Jesu ya addressa manje uthi kuwo niyomukela amandla uma Moya Ngcwele afika kini. Before niba ama witnesses ami eJerusalem, eJudea, eSamaria nasekugcineni kwemhlaba, niyoqala nimukele amandla uma Moya Ngcwele afika etimpilweni tenu. Lokukhombisa ukuthi uma uyifollower ya Christ ubenefitwa ngemandla noma ugrantwa mandla. uNkulunkulu ukupha amandla uma uyifollower ya Christ. Akaveli athi oh uyifollower siyabonga, God bless you. But when they show uNkulunkulu ukuthi ukugranta amandla ukuze ube iChristian futhi ube idisciple le effective nalethatha action. So ayikho iChristian lengana power. Kuthi lamandla awaboni as a Christian akusho ukuthi awunawo. Kuthi lamandla awubelieveli kuwo as a Christian akusho ukuthi aka exist lawo mandla lawo. Aya exista nanoma ungawaboni. And the reason ungawaboni maybe nguthi ayikho into le uyendako kufuna kubona ukuthi lamandla asebenza noma akasebenzi. Angeke ukubone kubaleka kwemali uma ungayisebenzisi. Angeke ukubone kubaleka knowledge uma ungabelieveli kuyo. Yonke into ukuze ubone kubaleka kwayo kwamele uyisebenzise. Ngilokufuna ukwazi lo. So wonke ama Christian anemandla aNkulunkulu. Then into lengifuna ukuyiveta nayo, lamandla lafika ngaMoya Ngcwele ukuze uwabone elifini yakho bambala. Number 1, ngiyofuna ube nefaith. Kwamele ukholwe ukuthi wena uniketwe amandla ene lamandla akhona kuwe. That's the first step. Kholwa ukuthi uniketwe amandla. Number 2, uma ukholiwe ukuthi unemandla, sikhathi manje sokuthi ukhulume mavi lengakhona kuprovoke lamandla la kuwe. Okay, ngokukhuluma ngisho lokho. Uma utata ukuthi unemandla, uthi mawukhuleka uyokhuleka njengemuntu lonemandla. Umuntu lonemandla makhuleka uthi Heavenly Father, ngiyati ukuthi unginikete amandla ene ngalamandla la unginikete wona noma ngabe ngisiphi isimo lesi against ilife yami ngiyasicinzetela ngalamandla la unginikete wona.
umuntu lo tata ukuthi unikezwe amandla uyowasebenzisa. And then listen to me, la mandla la uNkulunkulu akunikete wona uwabona ngokukhuluma, uphinza wabone ngokuacta. Uwabona ngokukhuluma, kuya ngokuthi ukhuluma ini. Kwamele ukhulume into le align nelive la uNkulunkulu ukuze la mandla uNkulunkulu akhone kusebenza elifeni yakho. Which means your job now ukuthi number 1 ubelieve ukuthi unemandla, number 2 sikhathi sokuthi manje ukhulume njengemuntu lo powerful, uprovoka la mandla la kuwe uma uyokhuluma njengemuntu lo powerful. Ukhumbule first une-faith. I-faith ngile activator la mandla. I-faith ngilenta la mandla connect nawe. Number 2 uba nemavi. Uthi uma ukhuluma ukhulume njengemuntu onikezwe amandla. Yabona umuntu uma ayi-king, actually umuntu angaze abe i-king, ingqondo yakhe manje iyatshintsha, akasaqabangi njengemuntu ordinary. Even i-prince ne-king labantu labo yithu abacabangi kufana. I-prince icabanga njenge-prince, i-king icabanga njenge-king. That is why ungaze uphume etuke bu-prince ungena etuke bu-king, awusakhulumi njenge-prince manje. I-perspective yakho iyatshintsha, i-view yakhe, i-ideology yakho, indlela yokudecide iyatshintsha. Uniketwe amandla, first kholwa ukuthi unemandla. Uma ukholwa ukuthi unemandla uyadiconnecta kula mandla. 2 khuluma njengemuntu lo powerful. Kukhuluma njengemuntu lo powerful sometimes kukhuluma nesimo sakho uthi wena simo suka elifeni yami, wena simo deda elifeni yami, wena simo uyodecaya one day. If ushatshwe inhloko akusengisonke isikhathi la kufuna ufocus kuma-Panado. Just say ngiyophola in the name of Jesus Christ. Ilife yami iyotshintsha, le nhloko lebhlungu iyophela. Uma kuthi uva ama-pains emtimbeni wakho noma bakutshela ukuthi unesifo thide emtimbeni wakho, khuluma nale body yakho, sebenzisa la mavi akho, because baba la mavi la uwakhulumako aconnecta nale power le uNkulunkulu ayifake kuwe. Uthi uyomukela amandla uma Moya Ngcwele afika, la mandla ukuze abonakale, ukuze manifesteke, kwamele ukhulume uthi uphilile. Kwamele ukhulume uthi the Lord is my shepherd. Before ulala mawukhuleka, just say ngiyatibiyela ngepresence yaNkulunkulu, ngiyatibiyela ngepresence yaNkulunkulu, because unikete amandla ukuthi uma ukhuluma into tiyendeke. La mandla lawa ukuthi uma ukhuluma into tiyendeke. But ukhumbule awukhulumi into leti phuma endleleni bese expecta ukuthi la mandla asebenze. Ukhuluma into leti godly. Mandla aNkulunkulu asebenta godly. Ayikho into lebelonga kuNkulunkulu leto ba negative. That is why utsinga ifaith, utsinga la mandla, utsinga Holy Spirit, bese utsinga live. Live la uNkulunkulu ngilo ke lento kenda ukhulume proper. Kunebantu labanemandla aNkulunkulu babelievela kula mandla, but the problem abana live. That is why uma ukhuluma sometimes ayikho into leyendeka. Uniketwe amandla, but la mandla ukuze asebenze kwamele ukhulume, kwamele ube positive, kwamele ube godly, kwamele ube filled, not just na Holy Spirit nje kuphela, kwamele ube filled nangelive la uNkulunkulu. Then to ibone transformation, then to ibone change. Into lekufuna uyi-understand le. I think it's my Christian today la alahle live la uNkulunkulu, yet afuna kudemonstrate amandla aNkulunkulu. We have more people laba veta amandla aNkulunkulu but abana live. And ekugcineni labantu laba bayo regreta because uNkulunkulu angeke akushayile tandla because uveta amandla akhe. uNkulunkulu uyokushayela tandla because kunebantu laba bake bakhula spiritually ngenxa yakho.
kunebantu laba baphuma kuma-drugs ngenxa yakho, kunebantu laba bafuna ukuthi bulala but ngenxa yelivi laNkulunkulu lelikuwe namuhla labantu labo bayaphila. Mandla aNkulunkulu ukuthi life yakho ibe protected. Ukhumbule ipurpose yemandla ukuthi ukhone ukudestroya into leti against life yakho. Ipurpose yemandla ukuthi ukhone kuba protected. Ipurpose yemandla ukuthi ukhone ukuthi defender. Akusikenda into ephuma endleleni ngalamandla lawo but ukhona ukuthi defend. So wena unemandla, lamandla utowabona ngokusebenzisa livi laNkulunkulu le ulikhuluma ngemlomo wakho. Thandaza njengemuntu powerful, khuluma njengemuntu powerful, cabanga njengemuntu powerful, yenda into njengemuntu powerful. I hope this message will transform your life. Thank you so much. Bye bye.